tuli bantu byona tulidabiringirira ayenga office ya RDC office ya RCC ya mukozi wa government ezira RDC wenRM tatekwa kubayo betayo bwete babuzibwe babasooka yonga bamuze igulume buti mukamale na bababuziza kuwabya iwanga kati ate bwe tugana obuchafu obwo bwendowooza okuyida ku muzindalo ti nikuno okuli abana baifa bali mu kiwumulo abayidi okuwumula kanga aliwulirisa alwa yalowooza ati nekituufu omukulu ono kanso katono ino era nendo tusomese bulungi era jakwira okusomesa kanso kodinga yena mna mateeka reality is yes ono omukulu kaka ikufuka RCC abaire wenRM abaire n'ekika kyagwa which is okay the family jabironga which is okay but sano yakyuse kyoko no tachuka ye by under the public service standing orders taikirizibwa kwogera naku partisan politics kastaba ya taking zapo nabambere yero tayambala yero kudayininga nabo yero is a color andi ye pate yenga alikuja ayambe kuja mpate taikirizibwa kukireta ku muzindalo nze tiri mulobera kuba mwenRM ndi mulobera ko samuzindalo guno kuwabya iwanga kyendikoba kukobera bana taikirizibwa kukobera iwanga ndi wa kibina ara designs okubaenda kusomesa yena isomesa mateeka asoka yogere yagasomera alina mateeka ina gajo quoting sebo mami mwesigwa sebo tuida muno ndi musan fonti muganda wanga asirike ya ku audience that's very good nsaba ekintu kirala tudeme kulingiriza mundu mu bantu baziza mu studio muno nga bwakobye ati batubuza buzali terina lya mwami Gulume no mwami Gulume alina yabita zena alina yenakola ki yabita. I have my mentors, he has his what mentors tube muno tutese tubizimba ki iwanga tuyanziza ndese kyala ta ebere procedure matter not in disrespect airwa kuba mwene na mwanduire yakoba ati mukama wange so mwami Gulume tininze mwena mwisi maguliza no kuoda paper aye kyakobye ati ambuzabuza no nkobye nti aba soka mu bwa RDC ani example of Mzee Gulume wamusokamu so leka nkole correction yeyo kubirinze malirizo okweyandula kwange Grace sebo kweyandula olikolera mu collection sebo anti titwenda tutandikire ku musingi mufu twenda tutuko okusereka nga once tituzimbisa isanda program yolwalero bajetandabirwamu era mu kwebona munifo tuli muno twechekinga ndi muna kibina kya National Unity Platform ezira muyiwanga mu oyemerera nokoba otinze ndi musada musiramu aye my allegiances in Vatican nolwecho nsala nga ningiriye papa yati ama lecture kujja kuundi ngalula akobya ati yewa NUP era no mwogezi wa ERP ekisinde mu National Unity Platform tulina structures edenda ulo ngo inonola ni ku people power je yatandikira n'abantu bemwalinga nabo people power je yatandikira nendo okwesa amateeka go bulungi muganda wange wali mu people power wali opaying allegiance ku kibina ali kamale submission ye then you rebut bulungi anga twatandika na people power nga pressure group twasoloza twali muno ni DP block ngerese muno gundi byali kachindu gundi wa kachindu so abantu abaida nga bapayinga ku people power oluvanyuma lw'okola ekibina ky'NUP bavamu balinga ki kuba ayambere badge ya people power awa gakole bulungi andi ikikana kulimba yes nenda amateeka gakole bulungi and you've emphasized olukukira mu kirale ekyo lekairemu oidi mwami Ngalula ova kuira mu kirale ekyo leka uti akyandukule nendo omuntu aleme kulowoozesa gansi eyo nti olw'okusoma amateeka mugezino we are teachers here we are teachers here tienda lowoze nti yasoma amateeka mugezino aba mukoti ki but he wants to respond aba mukoti ki aidi amateeka because we know lawyers here mu Uganda titumwidi yes so chenenda ayogere aleme kulowoze sansi once eyo because fena tulina Ngalula point yo butietu sebisa no because so jongera kwene kufuka ile leka John amalirizo John maliriza atasomesa bulimba leka amalirizo obusungu bwe kanso ila mu ensonga eyo
NUP NRM akubuliza people power yatandikira FDC DP CP PPP n'ebibiina byonna ebiri mu Uganda biri created under the Political Parties and Organizations Act. Under that act ku register y'ebibiina mu Uganda kuza liina lya ERP kyova mwena akwino identity kibiina kisinde. However ebisinde byonna ebiri mu Uganda otyo ife byetulina byo mwene UP ninze no badge ya people power yakyo njakande toli mu kisinde wena ate ni mu kibiina toli tu confusing singa wa following ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi byayogere weekend party president yakobya ati ife tituli tini ife NUP ni ife people power but we own a party called NUP under the people power era mu principle yo mwe yayanirikiza Dr. Timothy Batuwa kuchituti yakati oli FDC mecha Kyagulanyi tasobola asera mu lulimi kyoligeza kokoba anti kati woida kwino lawe yasere ile nze ndi kwino nola mateka okobye principle nga we yakobye so we are now benchmarking principles words woida kulaga obukyamu bwe bulinze leka nkuwe observation yange otyo ndi kukoba nti ife mu NUP ate nze tiri lobera mwami ngalula kubironginga ku kisinde kye nze tiri ko banti kikyamu ayo kutuwa bulamu whether you can be ne kisinde and a party ife mu NUP we do not recognize chebeta ERP ni point yange nga wetwali nipo power chendi kukoba wetwali nipo power nga bweriwo nga tukali forming NUP lwachi mu NUP nga ni chairperson wa Kaliro district yes era mwene ID yebyatandikira okuva mu office eyo TBD nze tiri mukulembeze mu kibiina ndiko eyogereranga member foot soldier mu isamu ekitibwa mibino tiri kamale gundi family ndi upeleke malotwa tiri kubyogera mu disrespecting andi bwa kukoba nti NUP does not recognize ERP we do not. So you are either NUP or you are anything else. Tosobola akoti ndi musiramu ayenze my allegiances in Vatican chizayo buzire. So tuchizire echo ndi musiramu omulokole so ndoza council however mu respecting ane ndoza council obanchamu obantufu oli respecting irayo ndoza council ebyobufuzi biri kukyukira ku NUP. What do you mean? Ebyobufuzi biri kukyukira ku NUP kubanga wetwali ni people power ani mwaka muli kuleta new Uganda wetwali no chusa soko olinde wetwali ni people power twenda tuwe respect ebina byona byona ze chovobo no FDC mu ekitibwa owa DP mu ekitibwa nga we ya recognizing people power nga twakagireta yakoba ati eno force jetulese wetwe gaita tusobola okuzikukulani politics owo obuchayi politics owo obutendeza politics owo okulowooza nti nifa abaliwo twenka politics owo obutenda kwebuuza politics owo okulowooza nifa abakugu ajja tuiza inuma ajja kutuyiriza irala inuma kyova obona so nibana bamuzana oyo chovo politics nibana bamuzana mpegatu oli kubona how can you disown era ni politics obutamana anje tajja kutwiza bwa obutamana politics obutamana kuzira ku mwene kuberwa bwoba mukyama obutamana n'obutamana bwonna bantu bano bacha tiriko bantu babi ndi bwakukoba nti NUP ng'ekibiina ni ERP titu recognizinga chebeta ERP bwaba yenda chibe recognized tambulo je mu formal process so there is repairing there is no attraction of the two if we don't recognize it and you can't belong to so mumpimpi sebo mubamuli against the party ngalula you against the party establishment of NUP ugundu bwemwe one if idea yaife yakuboneka bona obona idea yaife yes idea yaife eri very clear nti tuenda era tuli basanufu ino nti saawa dino parliament eri kwidda mu Eastern ababaka ababaiti basobola the question is neyo idea yaife ekintu kyoyogerera nkubuuza ekibuuzo era kanzo kyali ku opposingirako nti mwabeda Secretary General w'ekibiina kyo kiwali muto I mean kyoli mu kyokani kyoli mu HNUP yes wa FDC mwami Adepo Francis
era ya Secretary General w'ekibiina kyo bamweta ekyo kisinde Davis Lewis Lubongo yakwendiko confusion inze yendi kwenda tuwale ni president w'ekibiina mwabandulira agenda imwe nga tekosa kibiina bakanti mujje mu maiso n'ekintu ekyo watwala empapula eziragwe tutayandulira okutwala n'okuliconsiling amabonde sempeji byandawulo you can serve me papers and I leave them wasavinga we babanga baleka kubanga tibatwira mu kyo nenda reply ya National Unity Platform kuchiribayiramu because our Eastern Revolutionary Platform buli kibiina tuli kwenda okolagana nakyo mu bulungi yes oba mu bubi mu bubi titwenda mwenda ki mubi titwenda mwenda kolagana mu buki twenda mu bulungi mwenda kolagana mu buntu n'ebindi so kobone sebo nenda wa information mwami bigirwa ku muzindalo mu kamera ena kudino adinaunsinga no era akoba yakola ki so. era naenda okutegeeza abataka ni recording anke ndi mukora kwita naenda okutegeeza abataka tiadachi kadino nga 10 education jetuvofuna eri education jetuvofuna ku bantu abiri abo in confusion eri mubagali kwa baifwe ayenga tukali leka George ngo ifabali stable kati George mwesigwe ifabali stable George nga ali kumalayo mwesigwa leka ndone ku George George mwena avage mano muzindalo yandoberanze okuintroducinga erina lyo omuntu yena atali mu studio mwene ono kayage mu muzindalo ya introducing embozi yabigira atali mu tidi okutagala oti lokwo wanji umutamu mulumi ntyambuza wanji tetulirwa zinaye tulinga okutweko nako obwekonyi naye tetusigukulukuka tegeza kolabe ate kyekitaliko NBS empuliziganya y'enkabi endebirwamu